Ka Kitbok Cancer Care Foundation ha ka jingi trailang bat ka True Works Enterprise hane ka sngi kala penlong ya ka press conference ban penbena ha bai dei bat ka jing penmi pisa na ka benta banai ka jingi rap ya kito ke bayo ya ka jing pambang pong ha bakaren ha ka ni ka sngi na ka leng kinong elam jong ka Kitbok Cancer Care Foundation harangkat kinong mi khmat na ka True Works Enterprise kilapan bena ba kathong jong kani ka concert kadai ban ai jingrap ya kitu kibrio kiba ya kendo bat ka jingpang kansa amtang ya kitu kiba yo ya ka jingpang henry ya ka yeng ka sem ka jongki hi baro ka wai hagne ka concert anwan bane shibanda da ka jc langdo gresel drop me ram su chiang khmi creative society d brain bat kwai kini kin sapen song shit ya kini kesngi ha ka bakin sapen long ha Saint Paul High Secondary School mini stadium hamar bisu nagaleng jongane ka kanhun ka khot ka wer ya baro manwan bani simenta bat ban ai jingkersan pura knang ba maki kinla ban ai jingerap ya kitu kiba don kam ka jingerap khamtam kitu kiba yo ya ka jingpam bampong sobre go ni snap trekam ka multi purpose Cooperative Society Limited, te como spokesperson ni, nak beli kibaro beda namta. Te isu kuman panpetip kibaro kekeluan, pangilong di berendok, panyo ekdikala panitrelang barka, the Kitbok Cancer Care Foundation, kemudian kejingmu kepahaban aji rap ikilong ying, baduk kibasuk, kibakerdo, kibamat, kejing denjar, nakada jong kajimpang kampung. Cancer. Tinggi keluar banyak trelang lu, penurlong ya kena kecing tunggu apa? Pas sekawai lu kedal kalau ada nidon kejadian kebejan ba, iba Kitbok pangkan IRG barem bala kelakno jongka relevan. Te kum sebentar ban kersan yang kena kekam, nangi kum ka society nginai mencurlang ban nisnok tilang, kena kekenhuan dan wangi penong ya kena ya ka concert for care cancer haka scaling heights park arjara besar kebangi jumplong manosnen habus nang marbisu ka pakani kedeka bentar kepala hakani kasni pinsa saki yagi katu kanimut ikai to disemping bapanam jela bentuk yai jesilindo i resel rome iram sucian kami di Brian, Genevieve Nongrum, Bahun Marwen, Arlene Yaunyau, Bat Naupna, kekeluhan different matters, Iba Josephus Thongni, Bat Kekwedu. Tinidap pada cik semua berkeraru, yaitu Dr. Mazel Amperi Mindo, pada Menteri Kekuat pada yang melihat cakalan kerap konstitusi, bakulai ban kerjaan yang ini apa ide bagai kekam. Isunguru yai Reverend Father James Shela tadi Presbyteris jongka marbisu berkunjung principal jongka Saint Paul's High Secondary School bakloi ban ajibet ini bangin pelong ya kena kadempung kena konser Hapo School Saint Paul's High Secondary School mini stadium marbisu bangin sunguru yai Emily Rom jungi iba biang sudah apa beri pemeli jungi pat kunjuru i ba met ba lindo pemeli cukup merang beri chairman pada state penipu berarti bala alam yang ketika ngomong ketika yang berkesan yang ini abe di benikam songuru ya isonguru ya kasnong marbisu mau kena kepala ajimbet ini ingin penolong yang dikekam maka akan kasnong kunjuru ya ka yang saudara berada imam bisu berkawai. Teban nakaliang jungi kum kekenhuan ke society True Works Enterprise kum juru pada kesenak rekam juga mengap multi purpose cooperative society limited. Ikut semua yang hibar okipan nong jaga jela. Apo gendong juki jaga senong berkunjur kapsor baru pinsuha banwan ban kersanen yang ini nam takkan dikekam nam takkan dikecipu hajungi. Kajing dong dekat lang jumpi ki pai pa baro kene kesni penong kajing ke kui mi we
Kamtame ya gitu kilong yeng longsam kibaba ya kan ya kecingnya nakadau jong kecing pang kepala ketak sisa ya kibabun balang akan nika jelas juga. Dan yang juna bahwa di spokesperson bahwa punya ya nika press conference diesel amperi nido i ITBI support kan program panolo tetap baik dan ki cingerap ki perlo karena ki bagi pekerja ni kiba kerja ni limba ki jinglo senyang ki joki ke pakilai Kene ke tiket kan nopi. Ngimde tiket lumta dari shim beda ka entry fee hak tu kesini keba yang sapelong kade lai spot ka si antai behe baik but si spot sangko nanti ikenare nama makadai ke charity program no ni di kamu approach government untuk support ni kalian juga bangi government ke penapa berbagai bon ki festival kamu suka na bere bere no serious issue di sampai adung tentang empat approach dari bersama approach di program Te abaya de begini no wan belajar kita. kalian cuti ki support ini beda mengenai program te ingin sudah ingin lah nak senyang ingin saya senyang kepala dan nak kalian cuti ki senyang ini Nidang Shustam Menta, Nidang Shustam Menta ini foundation ke Joni, kani ke first program kabangin penong hari kat kejing training bar kat TWE, kabahap anda jong ke Mount Society. Di menta ke Nidang Shustam ya kani foundation Joni, ke first program. Nata kadang nang ni syakmat ni nang ya, hadu menta ni pak sedang ke statistik Joni, tambah kat kun kejing tip ke Joni pibaro ina trai bedon hangi ke jalan Joni, kiba mat ya kena kejimpang bampong natrai barok jangan lagi triwiye mentama barok man lagi triwiye ni mat ya kena kejimpang bampong ti nakalian juga foundation namni syakmat ni sedang media suki yen wat ya kampung hilong yen ki badon kam cisai ke jera ke jong ke foundation mo dia bilang pengin persang berwat kam tam itu dia ke ba ki la sisa ban kersan nama ni kwa ba ka jingtmo cha foundation ni kalong ba ni kwa ba ki ban mi na tu ka jingpang mo kim de ban shong ban sa ko jingpang de ki mi na tu jingpang instam nang ni syakmat hadu menta ni padyo full statistik ni padya kiru suki nang ni syakmat ni saya kata hadu menta ni pasang mata kada wi ong kani kesin program ke banin ko nang ni syakmat ni saya Haka kerteng jong ka dekit bok cancer ke ngai ku blaya ki baro ki badon dan kat hani ti ka dekit bok cancer ke kedai ka kenhun ke badang sumission kata ka akho a tarik urisau a hajar a holai hanong ba lai umkra shalom ya ka balas seng dan kita tu kat ni kit khot ki badon ke ju ke jing tumu ba ka thong ka babha ban kedai ni ti jingara Syaki long yeng ki baduk ki ba ma jing jenja nakadau jong ka jingpang bampong cancer. Tang da ka bor pisa henrei haki babun ki liang bat ki lukong. Bat tang ya ki nongpang henrei bat ki bahayeng hasem ru kumju. Ti ya ka ba mentang ni don sangot ki dekot bah khamat tam bat kharwe ngot ki dekot senrok. Di kani ke jing mun babha kalau wan mi na ka jing persat musim da uwe usam larang ba ubadang sudah klano haka akau tarik unaila haka senang ar hajar ar uwe na ka daw jo ka jing pang bampong ka balang tak sisa ya ka yeng kasem ka kurem ba ki hon kisti uba kit ya uba la jutep ko mu aje kit la ni kit udairu radio jockey Papauna Jongka FM station Red FM 93.5 Kabala Seng house name Arhaja Pra di nama kata ngikum ka foundation rengkat bat ka True Works Enterprise kabaha upo ka Maungap Multipurpose Cooperative Society Limited ngia trailang ban penlong da ka cancer care concert Scaling Heights Park haka apinyo tarik ukala lingkod Arhaja Arpusa Hamadan Jongka School, St. Paul's High School, Mini Stadium, Marbisu.
Kum kalat ban penmi pisau na kabenta ka jingmu babha jongi banyarap ya ki priyo ki badon shisha ya ka jinyarap jongi bat kani ka concert lakar sham ratwa dai Dr. Maisel Amperin Lingdo imentri ka kot ka khia bat ibadei ru MLA ka lai constituency